nyamper Jai yuk. Ayo. Yuk. Main yuk. Apa Tong? Lu temen lu lagi sakit no? Sini masuk. Iya Mama Jai. Iya Mama Jai. Kenapa Jai? Makanya lu jangan pada main hujan-hujanan mulu. Kepala gue sakit, Bi. Lu masuk angin kali. Ya kali ini gara-gara kemarin mandi hujan. Lu udah dikerokin belum sama mama lu? Tadi udahan dikerokin tapi kepala gue masih pusing. Semoga lu biar enakan. Gimana nih? Emang lu bisa? Ya Robi pegangin kakinya Jai. Ayo nih. Ya. Ayo nih, ini gua udah megangin. Nah, ayo kita balik yuk. Ayo. Lalu mau kemana Tong? Gue udah beli makanan nih. Ya Robi sama Oni pulang dulu ya. Robi sama Oni pulang dulu ya. Yaudah mainnya besok aja ya Tong. Jainya udah tidur. Jai, lu tidur Tong. Lah kok anakku jadi tua? Lu kenapa Tong? Tetap mak dikentutin sama Oni sama Obi.